Na 11. Shadski društva, ktora otrimana nješka u ruskim keresture, Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu dodeljelo pripoznanje Janko Olejar, školjarki 4. klasi gimnaziji na ruskim jeziku, Marijani Kološnjaji, i pripoznanje Slavka Sabadoš, školjarki 4. klasi osnovnej školi Minej Juhas i školjarki 8. klasi Antoniji Monar. Okrem tih školjarkoh, toto pripoznanje dostali i školjare zos Mikloševcoh, Novosadu i Bačincoh. To je poriv za učenje. Oni po teraz boli odlični, dobri školjarki, nazdavame, že budu i dalje, ali evo najše i to ti imena pametaju u keresture i nek to pripoznanje voljemo uz poruša aktivnosti na vyučovanju ruskog jazika i u drugih štretko. Na Shadski predstaveni i dva vidanja društva. Podobova kolonija Stretnuce u Bodnarova i Stretnuca ruskih školoh od 1994. po 2014. rok. Na koncu upravni odbor društva otrimal Shadsku o porjadnih aktivnoscoh.